Kapitang Inteng! Badaw! Ayan, Mau! Umay ka man dito'y kusina! Apay aya, Ingka man gumatang dita tirsina ni Marikwanang. apay no sika kumangay. Na, kit-kita ang maglutluto ak. Sika, nakatugaw ka laang mag. Uro-urayag nga rod ang makaluto ka. Kasapulak nga rod tiri ka daw. Iso timapan mo gatangang. At titilistaan dagiti gatangang. Anya, Ricardo lang, ilistan pa lang may. Anya ti panagkungkunam kanya, kabaw? Tapnosan mo ang malipatan ah. Anya dagito yung listan ngay. Ay sus, di mo man mauawatan nun. Nakasurat dita. Tiping alaya, dos nga Wine. Saan mo nga ulit-ulitin nga ibaga? Ayan na yung paggatang ko ngay. Dayta, 5 gasot. Mina. 5 gasot ko naman. Mala, mabana ka. Darasama! Mayak man gumatang iti arak kin sigarilyo, maray. Sa bagay, aldaw mat, iso ang mabalin ti aglako iti arak. Apay, bawalin na ya, maray. Nurabi ila ang abawal ti aglako iti arak. Aya, adto, iti bayad ka. Nay, ado ti kwartam itaa. 5 gasot ko naman. Wan maray, inigkanak ni tuyang ka. Igatang mo amin iti arak day tao. Ay, kadwa na. Kasta, ti panang dungo kanyak ni tuyang ka, maray. Adda ka di kadwam dito'y paradaan, kwarab. Awan, tata. Napan nagitulod iti pasahero dagiti kakadwa ka driver. Ay, kita ginom ta. Ah, una, isumat lagam nga daigam mo nga arak. Kahit paginuman tangay. Iyay kumaawan ti makakita kay. Di talikawd. Awan ti makakita ka data dita. Mapantang araw dahin, tapno makaaduta. Marikwanang, nakitam ni Badungkaw. Kano imay gimatang iti arak dito tersinak. Arak, timay na ginatang. Wan, maray. 5 gasot di kwarta na. Ako na nga inted mo. Ay naglukon day jay abadaw. Apay aya. Linukunak manan. Ricardo ti kunak nga umay nagatangag. Ay sos. Kat arak mo ti ginatang na. Kahit sa dinungay tinagturungan na maray. Kalpasan na gimatang iti arak. Nagdiritso matanag na. Ay, sa dinungay ti pang biro kakenkwana. Tata batang. Kaslan na barte kakamatain. Saan ka pa yan nabartay? Sige lang, shot, kwarab. Nabarte ka ngarudain. Pag ko naman nabartagan, Makakangkantak matain. saan ka mabaling nga kanta? Ang mga nod na makangagking ka. Apay ayan wada makangag. Kit nalaingak mo't nga kanta. Mangag ni Nana Matuyang. Maamuan na nga dak dito. Ewan gayaman niya. Ilam-lam mga gayam ni Nana Tuyang. Kahit ko talagang kanta. Sige lang, aginom ta. Ah. Mayam day ta kanta-kanta. Ay kit, una. No isuti ko na. Maray, saan ka pa'y anakaluto, kunam? Ay namaray, saan nga raw taimbaong ko ni Badung ko agum atang itirika daw. Ngam sa bali mati ginatang na, kat aging gaita, saan pa'y anagaway. Anya nga'y tiginatang na. Arak ka na, kuna ni Marikwanang. Kat, saan ka pa'y ngarod anangan? Saan pa'y amaray, takasapulak tilaya, asain kandad dumapay arika daw. Ay, nulaya, kas kada asen, kanda dumapay arikadaw, adda dito'y balay. Ikan kalatan Ay na, agiamanak nga rod, ano kasta maray? Ay, ginastos aminin ni Badung ko jay inted ko alimagasaw. Ikam tumat ngamin iti dakkel agatad. Jay barya lang ati itid mo, tapno saan ang makapanunot nga aglukaw. Ay, siyaks sa matantin na bartag, kwarab. Kunamita ya sana mabalinti mabartag. Ay, nagadumay nga minti ininumtan.
Pagkunamata na bartakan. Ay, makakankantak, butay. Nagpada tangaruda na nabartaka. Takas tamot lang ti marikrik na. Ay, kitagkantata na. Una, pigsan tatagkanta. Anyat klase ataw day ja akong parem. Imbaon dala ang amapan gumatang iti Ricardo. Anggam sa balimutan tinapnapanan na. Sino ti dakdak matib akong pare? Ni Badong Aging gaita saan kanupay anagawid. Ha? Napanan na nga. Birbirukan nga rod ni Marituyang. Ay naglukon day tataap. Napan kanugimatang iti arak di tatersena ni Marikwanang. Ay, kita mantikas jay nga aramid na. Imbes arikado tigatangan na, ang arak matan. Napan siguro naglimang anaginom. Ay, di mo tultuladan da di akong parim Ada ayamat inararamit ko akasta. Ibagbagak laeng, tamangan nutuladem. Idi imbaon na kamapan gumatang iti sabon. Insublik pa iti baryam. Oh. Yang saan mo't asabon ti ginatang mo? Ha? Ay, saan aya? Suka ti ginatang mo. Ay, ado nga minti pampanunutak. Iso analipatak. Na, Iso adinak ikumkumpara ka ni pare ba daw? Tasabali No saan pa'y laang nga agawid ni Badong kaumaray. Mapanakon ag-report ijay pulais. agawid day jay mare, ay unayin adaanag mo aya. Katjay ngay limagasot ko. Kasanaw, inutang ko pa'y day jay ijay bumpay ajak pa'y nabaybayadan. Hindi ko na sana pinagmasyan Na, ang iyong ganda. mangmanggag mo day jay mare ay. Un mare, At hindi na rin pinansin pa. Apay, di mo maibusisan. Bawat ngiti mong may gayuman. Badong kau. Agjojowi da di kwarog. Kat madlaw anabartek dan. Sigay, tatuntunot no sa dino ti pagkankantaan da maray. Ijay sa laod. Saan maray? Ijay daya. Ijay sa abagatan, mare. Ijay amyanan siguro maray. Na, nagrigat mo't atuntunan, mare. Makaulaw. Ay, nabartek dansa. Tungan, anda nang kung agkankanta itay. Di aya. Kasang sangpat ko lang amin tanag itulodyak ti pasaheros IGL. Tuntunag man no naggapuan day tangag kankanta. Saan pa'y ngamin kat anagaw awid ni Tatam Abadaw? Diyak matlaang nakit-kita iso na. Kano naginumdan sa kinikwaraw? Diyak mat nasangpatan ni shit. Awan mat dito'y paradian. Ada mat dito'y tricycle na nga nakaparadiad to'y nga. Malatay nakbirukan ni Tatam Abadaw. Babay amon. Tano makitak ni tatabadong. Ibagak nga agawid nga dagus. Warag! Agri ka! Bayaya, tatabadang. Saan ka di nga kankanta, tay-tay? Gatuan, nalpasan na di kantata. Damagan nga ruking gano'n nalpasan. Nakaturog ak matain. Ay, sandan sapay nalpas kang kanta ita. Piksante ak sao tatabadaw. Nagdamaangot ko nga umas asidag dito'y ayanta. Ay, sas, mga nunin na namatuyang daytan. Aglamang ka nga rodan Ay, sa dinugay ti paglambagak. Hindi to'y sirok ti lamisa na paging inuman ta. Sige. Partakam, umas asidagan ti mga angot kao. Di na ka makita dito yan. Basta di ta kalatan sirok ti lamisaan. Awan ti makakita ken ka dita. At da magic day ta sirok ti lamisaan. Uy! Adya kayo gayam lang dito nga. Tinupigsan ti agsa utungan. Ay, unan niya. Way! Aglam
lamang mat ni tatabadyung dita si Rock ti lamisaan. Ay, kung namin nun ni Nana Matuyang ti umas na sidag. Ay, katno, biro ka na ka. Ay, inakman ibaga nga ada ka dito ilikod ti paradian me. Ay, sana tungan. Ag-awit ka kanon. Ay, diyak kayat. Ginom tayo, pay. Mapan ka gumatang iti ara ngay naman tayo. Ikang ka iti kwarta. Aram, di mo ibagbagakin Nana Matuyang ah. Ay, sige. Naguray ka, taitad ko king kajigatang ma. Ando ti kwarta ni Tata Badaw. Agawad, gumatangak man. Ay, apay nga ita kalaan makita. Umay ka man dito ang tungan. Ay ayaban na ka ni Kapitan. Ay, apay nga, kapitan. Saan kan samot na makitkitan? Agpaspasa di ak gayam. Ay, anya gatagan. Mabisidak kin. Itayak pa nga agur-uray, iti mangilibre kanya. Ay, gumatang ka man iti merienda ta, tungan. Kuha nga, kapitan. Kagawad ko nang, ada mangilibre kanya kun iti merienda. Ay katswerte ka Kapitan. Ay, ilibrek ni kapitan iti merienda ko naman. Ay, salbak. Ayan na ngayon, Jim. Baon ta gumatang iti ara. Awan nga raw, Tata Badaw. Nagbayagan na napanggimata. Nayaw awan sa matay. Ang mga nun na itulad mo't kanyakan. Kahit mo sawan, nayaw awan kamay? Napanggimata ang angang binukbukudan nan. Ha? Ang mga no kastangag paisaw. Nanto trinak ah. Kasmut lang nga iti inaramid mo kininana tuyang. Malang kasurutan ko araw. Nagmayat no, ada mangilibre kan ka iti merienda. Ay, mayat nga talaga. Kanayunak nga, gistambay dito itersi na ni kagawad ko anang. Ngam itala nga ada nang ilibre kanya. Ay, siyak diata, kapitan. Di ko araw ngay. Umaymat kumatag, palibre akin ko na. Ay, uwan. Sa bagay, adi pa mat kay di kwarta. Hoy, tungan! Ur-urain da ka kini Tata Badaw. Uwan gayam? Anyang uwan gayam, tungan? Imbaon mi ni tungan nga umay gumatang iti arak ang kail. Imbaon nyo? Imbaon mi kini Tata Badaw. Ayan na day ta abadaw. Ha? Kwa? Itay pa abir-birukan ni Tuyang. Ha? Ay, kwa? Kadwak nga aging inom ang kail. Ay, ayan na, tay bagak nga gawid. Agdandanag ni Maritoyang. Ay, di nagkuyutin na paray. Bayama magnaak nga gawid. Nasken aguyo dun katapno mapilitan ka nga gawid. Hayak pa'y nga ron makawawid paray. Na! Saan ka makawawid? Kitni, nasipngitan. Wine, napudot pa lang ti ulo ni Tuyang ko ita. Ay, basol mau. Apay ngamin adi mo ginatang ti ipagpagatang na. Ha! Datan dito'y balay mi paray. Na. Ay, Mare! Hu! Adan ni Paribadong! Ay, agyaman na Kapitan. Tainyawid mo dito'y balay ni Badaw. Una. Kahit panawan naklatan paray. Ay, anya pa nga tiaramidag. Ay, pang-urin na ni Tuyang ko paray. Da. Di na laki may salakan ay. Kat basol mo gayam. Ay, di, tanggapin mo ang dusa mo. Umunag kan Badaw. Saan ka nga gungungit kanyak Tuyang? Umunag kan kunak. Ay, sus. Delikado kan ba daw? Hagsagana kan. Ricardo jay kunak amapan mo gatangan. Ngam sa bali matinararamin mo. Ay, kuhaan na yaw awanak nga ron Tuyang. Kanya na yaw awan. Ah. Narigat ka di abiro kan jetersina ni Marikwanang. Kaadalaang madita sangwanan ti balay. Ay, una niya. Na, tamapan mo pa'y latan-awan. Siguraduak lang. Ano tatayan na? Kas kalamang luk-lukaw. Ha! Inton maminsan, saan kan nga ibaon amapan gumatang? Tapay ngay. Si Kaki Dimay. Na minsan na lamot anayaw awan. Si kantagluto, tasyak ti mapan gumatang. Nay, hapay ngay. Baliktad sa Rumbang lang, sayang ti kwartak no si katibaon kaw.
Sabadong. Noan niya timbaon ni nanatoyang kan ka, iso ti aramidam. Tapno agin naawatan kayo na lang. Ala sigay! Didon, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binowe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, ining kay panagdangag. Wanta tabadong, ado ti mangkabkablaaw kada kami. Agasam man. Natiluyo gayam niya may isang agtatakaw iti kawitan ni Dirabe ay. Ay, saan la may isa? Dua tinatiliw ming agtatakaw. Duaya, kunada may salaang. Kan saan lang akawitan titaktakawin da? Nangagkwa kawitan lang, titaktakawin da. Istorya man niya tipod noon na pasamak. Saan kami kano mabalin nga istorya? Nilaan kano kapitan ti adda karbangan na mang istorya itipod noon na pasamak? Apay, isulay. Isulaan kano ti makaistorya itipod noon na pasamak? Jakman ammo no kasanoan na tiliw dagiti tano diag tatakaw idirabi ay. Amok ti istorya na dayta, maray. Sige man nga rod, istoryaam. Kaya't mao nga istorya ak manipod drogay nga aginggat gibos na. Shortcut ado pa'y teramidag. Kastoy tinapasamak, maray. Idi nagronda dagiti tanawd. Kat siyempre, inda uluan dayta ni Chipda, ani kwarog. Una, inda uluan ni Kwarog. Idi Dito'y tersinak, tinagatangan da iti kape, kan tinapay, abinalunda. Oh, ituloy ka ang tag-istorya. Kaya't ko pa'y nga inayon, ang nagselfie da pa'y dito tersinak. Nag-extract nga ro di picture da. Nakita yo, anak ka nga to di imak. Ituloy ko tag-istorya, wano isardeng kaon. Ay, wun gaya man niya. Ay, istorya ka, maray. Jak among tinagsarga nga. Wun nga agpaisaw. Anya ita, yun dis istorya. Jak ituloy yan. Inton maminsan tao. Saan ba kaya mamay salay nagtatakaw tinatiliw da kwarog idirabe ay? Talaga mo't asaan? Nagkunakan ka amay salaan. Iso tinangag ka nga pag-iistoryahan da. Sana pudno day tanangag mo nga istoryada. Siyak ti denggam, tapudno ti istorya. Podno anapasama. Mom no niya tipod no anapasama. Siyak pa'y ti konam. Sige mga raw, istoryahan no niya tipod no anapasama. Sigay, agluto ka nga raw, tagtugawak nga istorya. Anya, ay naglaing ka, tasyak pa lang mo ti paglutumay. Kaya't mo adeng gain ti pudno nga istorya no saan. No siyak ti paglutuam, sanay, bayamon. Denggag tulangan, kini kumpare ngayon tayo tipod no anapasama. Chip, magato ababalasang ti mangkidkid day kanyak. Manuda. Duaday di paradaan itay, kiniddayan dak. Nadamag da jay inaramid tayo apanagrunda. Natuturid tayo kanaw. Duwalang tinangkid day kan ka balasang. Siyak ngay, 5. Kiniddayan da ka lang, mate. Siyak ngay, dinamag da pa'y tinagan kan cellphone number ka. Day talang ti dinamag da kan ka. Kasta unay na pa nang ipasikat mo. Siyak ngay, dinamag da pa'y no kayat ko ida apakasaran. Os? Nayunam samot ti istoryam, Chip. Ibagbagak lang ti pudnukin ka. Iso asaan ka nga glas-tulas naog. Tamas ad-ado ababalasang ti bilib iti kinaturid ka. Apaya mas ad-ado ti bilibkin ka? Katsyak mo tinangkamat-kamat ka dagiti agtatakaw. Di uray man si ka tinangkamat. Tasyak mo tinang tiliw kadakwada. Di ka man naglas-lastog dyan. Tanatur-turidaklat nang iti si ka. Enteng, natalnan to'y barangay tayo.
Awanan ti rumbang apagbut ngan tayo, kas kumakadagiti agtatakaw. Tatiniliw amin ida ni Kwarog. Ay, excuse me. Adda kayat ko akurektaran iti day nga imbagam. Ha? Ne, anya day tangay. Adda ka di kamale iti imbagak? Saan ada kwarog tinakatiliw kadagiti agtatakaw? Saan adagiti tanod? Kat no kasta ti mangmangag ko nga istorya. Ah, Tiniliw dagiti tanod nga indaulwan ni Kwarog ti panangtiliw kadagiti agtatakaw. extra nakmut Na, kayat mo asawan karaman ka kadagiti nagtiliw. Wendong nga. Di mo tubot ang mutipod no na pasamak. Wen tawan mo't nga ti makaistorya. No anya talaga tinapasamak. Talaga nga awan sa bali ang makaistorya iti pudno na pasamak. No saan asya? Kastaya. Kat no ammo ka no ni Marito yung tipudno anapasamak. Nagatya mo naman. Kasta mo't ti kunana. Ay na, di na nakita ti pudno na pasamak. Iso rumbang saan nga gis istorya. No kasta, sika ti makaibaga iti pudno anapasamak. Katwan, awanin sa bali. Siyak unli. Kahit anya ngay nga rod ti pudno anapasamak. Alaman, istorya nga rod kanya. Masaya at may, tanakitang mitlangan, yung chip tanod, anaturay. Ay, siyak day ta, tataba daw. Anya nga ti panagrik na, tasikan ti mabig-big-big, anaturid at chip tanod. Of course, happy. Aga, suman si kagayam tinang tiliw ka nagiti agtatakaw. Siyempre, impahat ko ti kinalain ko iti boxing kan karate. Di pa'y nagnervyos, nagiti agtatakaw, no kasta? Ayun uray dala nagkalkaling utan. Ay kasla ka matantay bida ti pelikula Anya ka tinaramid ba? Di mo pa'y gayam ang mutipod no napasamak. Jak pa'y nga rod amaw, tadyak mo't makikita ni Uncle Mau. Daiso ko mati pag-istorya Di na mo't lamay istorya. Tawan iti daydi agundaway ni Anggal. Kat no'y bagbaga na nga isulaan ka no ti mabalin na makaistorya iti pudno na pasamak. Santo pa si Murot ang nagrunda? Ay sana si Murat. Kunada kadwayaw. Saan tataba daw? Naturog ni Uncle Kao. Ay kasta gayam. Kasta iti pudno ang napasamak. Tataba daw. Saan mo apatpatsin ni Chip Tanog Kwarog? Ha? Adda ka iti asidigmay. Kunak man nun ang itulod ka iti pasahiraos. Simbang pagkita ko na. Itay pa dengdenggak ti pagsarsaritaan niyo. Kaslad ado ti ammum Talaga mas ad-ado ti amaw, tatabadong. Ental na ka man dita, John. Kahit asino ngayon ka na kayo ti agistorya. Siya, tatabadong. Mas ad-ado ti amaw, tatabadong. Hay, saan man langay? Inaklangan pag-istoryahin ni Parinteng. Dita kayo! Inteng, anya nga min aya ti pudno anapasamak, idi nagronda da Kwarog anatiliw dagiti agtatakaw. Ay na nagdagulit kan. Apay, dagiti laang tanaw, ti bagbagam anagronda. Kat isuda mo't laeng talaga ti nagronda. Ninto pa'y Kwarog ti may nangala iti asukar kantasa diti balay, tapna da pagkapyanda. Inayon mo matinagan ko Inayon ko tinagan mo. Tapay ko mga inayon ko tinagan mo. Saan ka mo't asimurot ang nagronda ide? Basta inayon mo latan. Panginayunak ko mangay. Ririingan ka ide? Di na magkupay no kayat mo asumurot ang mapanagronda. Ang tisungbat mo, masadot ka, tamakaturturog ka. Man, ano ko man, no inayon mo latan tinagan ka. Apay, di mo kayat, mabigbigak man. Kahit ibagadagiti ka barangayan, anaturadak a kapitan. Saan mo't mabalin ada Kwarog latan? Kaya dagiti tanod na ti bagada naturad. Naturad mo ti kapitan Ay, mangibabain ka? Di kanto pa'y timulong, ibagamkit din, anaturad ka.
Ita, ta nagkikita tayo manin atanlo dito tersinak. Ituloy mo marituyang ti istorya may papan iti panang tiliw dagiti tanod ka dagiti agtatakaw. Ay, wen man marituyang. Ituloy mo man ngagpaiso ti agistorya. Nakasagana kayaon ngagdengag. Di pa nga urayin da ka tap nagistorya ka. Saan ngamin analawag kanyak? No anya tipudno anapasamak. Asino kumati makaam mo itipudno anapasamak. Siyaklaeng ti makamo. Ay, jak mo. No apay asikala ang ti makaam mo, marituyang. Taawan kamot iti day di rabi anapasamak day ta. Un nga road. Kasanungay nga amom, kat saan kamot asin morot a nagrunda. Apay, nasken aya ama-amuan nyo, no kasano anaamwak tipudno anapasamak. Basta istorya ita kada kayaw. Sa bagay matkit di Rugyam nga rudan marituyang tanay. Matuukan kami kani marikwanan. Kampay iday. Nay, apay ngay akampay iday. Aywanan niya. Ay, kastoy na itinapasama. Ay, naahunay moten anak tagariday tamo tong asipang pa. Sapay nagasok ti tambutso na. Ay, saus, jay samot ag singsingir iti utang ko day tasimangpet anak kamotor. Aywan, na, kulot ti buok na anangisi. Ni, kita amon maray, tanay inikat na majihilmi na. Kita Ay, saus, nasken nga aglemengak. Awan pa'y pagbayad ka. Ay, maray, sa dino nga ti paglemengam. Kasanon dya istoryaam. Oy, darasam ti aglemeng, marituyang. Nay, umayan di agsingsingir. Paray! Parinteng! Ay, apay pare. Aguray ka mo ta. Tayak pa nga gayayab king ka. Ay, mapanak ngamin ije munisipyo. Apay, ada ibagam. Maburbur tiyanak ngamin paray. Ah, Nuan niya talaga tipod no napasamak hindi natiliw dagiti tanod dagiti agtatakaw. ay, nasaya at mat paray. Ta nakita na. Ta siyak man ti mangistoryaken ka. Talaga kayat ko adanggain manipod king ka tipod no napasamak paray. Ay, amok atin napasamak pare. Kit istorya nga ro din Edi nakita dagiti tanaw. Ay, aguray ka paray. Mano talaga aya dagiti agtatakaw. Ay, mayat asalutsod. Edi binilang ko no manuda. Dua ket kagudwa. Anya? Duakit kagudwa. Ay mati kawak paray. Kasano nagbalin na duakit kagudwa? Apay amati ikaw ka. Dua ang nagtatayag ken nagbabakid alalaki. Ken may sa abasit alalaki. Di dua ket kagudwa. Ay una niya. Duakit kagudwa. Kahit anya ngayon ti sumaruno na pasamak paray. Edi kinamat-kamat dagiti tanaw dagiti agtatakaw. Taray at taray. Ay, sige. Partak at taray. Taray pa taray. Ay, napanog ako na paray. Ay, kalpasan na nagtartaray da. Edi kwan. Kastoy, imbasidig ni kwan. Linayatan na iti danog ti may sang agtatakaw. Ay, dinanog na gayam. Chuk ko na na. Napigsa ti danog na. Chuk ko na na. Ay, nagsakitan. Na. Bida talaga ni Kwaro nga paray. Ay, edi kwan. Napanak mo't pare. Siyempre. Siyak ti bida. Ay, pinasabtak iti kugtar ti may sang agtatakaw. Kahit napungtaan paray. Wala. Kunak. May sapay. Ay, aguray ka paray. Sakbay nga ituloy mo. Damagag lang, no, imabot mo lang di kugtar mo iti ang tagtatakaw. Ha! Ay! Na, apay aya? Kahit no nagbabamot ti kugtar mo, paray. Na. Di nagtupay makugtaran. Makugtaram kay day di agtatakaw. Ay, unay day tuyang ta kontraan na manin. Wen, kunam laka din. Day talang makakugtarak kontraan palaag. Sa bagay, Ay, magkindi paray. Sige, paray. Ituloy mo, tiyag istorya. Una. Ay, un gayang pare. Panawan ka man laangin. Ay, apa nga paray? Ay. Iti istorya mo ngay. Adda papanak. Mapanak ijay munisipya. Awan dagiti tanod ita, nagpaili da amin. Isumit lagayam anak kitak ida anaglugan. Kadwa damag ni kapitan.
Would tamapandagayam awatan ti pamigbig na itad ka dagiti tanod? Isumot lagayam asimurot ni Kapitan. Wan maray. Nagtuturod ka nga minang dagiti tanod anang tilew ka dagiti agtatakaw, maray. Saan akas karina ti inaramid da? Impustada ti biyagda. Kat gapoy ti dayta. Awanan tagtatakaw dito barangay tayaw. Ay, mabiit laing Maria. Istorya ang tinapasama. Idi tinilew dagiti tanaw dagiti agtatakaw. Maray, at damanin dyan nakamotor ang nangisit a lalaki nga agsinger iti utang mo. Dayjay nay. Day kulap? Wan, isuday ta sumungad. Na, no apay mat atong galgang datag tagistorya. Umay mat agsinger day ta akulop a lalaki. Mabitang manay, inak aglemang, jakpay kaya tagbayad. Naawat yung gaya mo, hindi pamigbig ka na kayaw. Wain, tataba daw. At dapay cash incentives Ay, gasam man, nagswerte ka yan. Ituloy mi kanong aramiden ti kasjay. Tapno agbutingen dagiti managdakdakis dito barangay tayaw. Ay, kit na sayata. Uray para ka mataklang tataba daw. Dakkel atulong ko daytan. Ay na, tatabadong. Uray pa'y basit abanag, basta titinulong, dakil amaaramidan dayta, para iti pagimbagan ti barangay. Ala sigay! Ditang tiragibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Patpatgak! Akabaranggayak ida. Agyamanak! Agyamanak unay kada kayo. Gapaw, tanuawan kayaw. Saan ko akabailan ti mangipatungpal kadagiti alagadan diti lugar tayo? Very much thank you. Agyamanak. Ket ita. Irugi tayo ti meeting tayo. Ay, una yan, nagtangkalan, nagpaliwan ito ni Pare Inteng. Apay aya. Apay, di mo makita. Ang naglukmag itan ni Pare Inteng. Na, tiladil-dilawam. Mas laki din baboy, ti pa nagkita kiti rupa na. Ay, aguli magkaman si kabadaw. Kitpod no, Mike. Kasano ngay, adi lumok, Mike. Anya, Kitwin, Mike. Pasig nga kakaimas, di kang kaninda. Kumplito. Amin, kanin na. Naimbag pa ni parenting Tadaw, ti kang kanin na. At daka akig. Litson. Important nga arak. Chocolate. Kinami na yun. At dapat sigurong chicks na ati lukaw. anya. Ay, banat. Kadadarayan may anapatag amiting. Kadwa may dagiti tropa ni Apo Mayor. Anya? Ijay kami amangan para iti pangal daw. Mabalin nga ijay kami muten amang rabi. Ay, kasta ka de, Enteng. Oo. Ibagang tuman ka ni sekretary. Isupay lang ti makaamu iti amin. Ya. When anya ngay nga road. Agbiyahe akon. Usarag man ti kutsik. Aganad ka iti panagmanehom, Awag mo gayam na angkel mo dito barangay hall ko arag. At na pa na naamiting, tataba daw. Iso malagaya malumulumag Kan bumutbutsaw ni parentay. Taka na ayon ti meeting da. Kana ayon mo't amangan iti naimas. Ha? Idi saan pa yung amin na kapitan, Uncle Mau, kit nakutong. Kasta ka day. Wain, ngamitan tamay sa amit na kapitan. Kit nagbalinan na kasla grup-grupa, baboy. Uy, ala kayaw.
Grabe kayo mo't nagsasayaw, tatabadaw. Pudno man. Siguro, napabayaan sa kusina. Ako na titagalan. Madlaw yung may, tatabadaw. Anya nga kwaro ka anakan. Adamat lang ng sapol kanya. Adda, ni tatabadaw. Ha? Masuro na kitimbaga na. Kasla kayo ka nagrupa baboy itan. Ha! Nagpapanataba kayaw. Saan kumamot a baboy at ipangikumparahan na kada kayaw? Amok. Umapaladay jay. Anya? Iwin! Iso akas tati bagbaga na kanya. Ang bye-bye am lang kwaro ka anakan. Nasaktanak nga minitimbaga na kada kayaw ang kain. Bay amon. Di mon tutupan day jay paribadong. Wanang kail. Ngam naglablabais, ay makaraman kanya. Isu akana yun adilawan na kanipari badong talimok magkangamen. Anya? Ay, kasanumot ngamen. Amin nga ipasangod akan kay ti sanino man napapanan nyo. Awan ti pakawanam. Kanam amin. Ay na. Amuyo matamay sak a kapitan. Na Madimat no jakit din ibusen amin nga ipasangod anya. Kakaiso na nga iti da libre. Ang anya nga ta. No agpakutong kabasit enteng. Pakutong dyan. Gapulang iti kasta nga imbaga ni paribadong. Patpatsim na dyan taaw. Amok. Kumapala na dyan kanyak. Saan ngamin nga iso ti kapitan? Hey, bak! May samang pa nga arak mo dito. Ba akon ko namutan kanya kon kabadog. Di ka kadya kong ungay. Di ka kit kumaro, bumakay. Anya. Pudno na kami na may saka bak, maray. Gapo ta nakainom kan. Nagturad ka matan nga agsao iti kasta kanya. Mayat, no berngasan ka mo titibak. May saka na bakitan, abalasan, marikwanang. Ay sumardeng ka man dita kabadog. Nimot ko araw, berngasang matiti burangay. Kas lang amin nagrupa mo ita burangin kay. Nakita ko may nagkuyog da baboy kan ni burangay, tuyan. Anya baboy kan burangan mag... Da parente nga kini ko araw. Anya? Anya nga ta mati berngas ka kan ni Maribanang. Anya nga taya. Mukhon. Gaputa, under na ni parenteng. Berngasak iti tigray. Ay, sumardeng ka man si kabadaw. Mapan mo ka birbirngasan ang tipadam ataw. Ay, si Katyag Sardeng. Kanayong ka nga sa uwasaw kanya. Kasi lamanok, aputak. Kaya't mau, tawagan ka mo titinagan naman aw. Pakawan, may sak ataw. Awagan na kiden iti manaw. Anya nga ron ti kayat mo ngay. Asaw, Wayne, aso ka tuyang. Takas kala asaw, ataul kanya. Anya? Warang. Yak mata nakatagdar. Gapwede bertaka. Nagkunangamin kan ka nga ibusam ti may sabuti nga arak, maray. Maray, mabalin ka na nga. Ito mo ka pwede tayo. Ito mo ka pa yan. Katwa na. Nay! Sikamot gayam na tayo marito yan. Nay, bakit nabartak ka? Kapitan, namamila ko masakot. Keparikot ka. Dakil ti parikot mo kunam. Iso anak bartak ka. Gusto ka rin, Kapitan. Mabalin ka day. Maamwan day ta. No anya ti parikot mo, mari. Ay, di na ko naiayatan ni Badang. Kapitan. Ay pag kunaamay, adi nakan ay ayatan man. Narod Ibaga na naman. Mano ka ka na. Mano? Kaslak payasaw.
Ay, Jesus. nagsakit ni nakamukha, Kapitan. Nagsakit ni nakamukha. Ay, dayjay pa'y abadong ti kunam. Tapno amom, nagwarasan dito lugar tayo ti Berngas naken ka. Ababoy. Ha? Anya? Baboy ti imbirngas kanyak ni pare badong. Ketuen. Gapo takas kalakano agrop-ropa ababoy. Naa. Ay nagkarumot day ta a pare badungan. Ha? Payman. Anya ti aramidam. Anya ti mapan mo iwarwaras kadagiti kakalugaran tayang. Binirngasan na kano. Ha? Ay, pare. Heh, iwarwaras mo kit din ti birngas mo kanyak ababoy. Abay, anyat pagkit kita ang bitabagem, Ay, kuha, pare. Nagling ka nga birngas iti padam atao. Nauyaw ka. Dinto tasi ka. Kahit kaslamat tumay tayab day tamatam. Kasla ka aul. Adya. Agdamagakman, maribanang. Anya, maray. Nakitam ka din ni Burangan na nagpasada iti tricycle na, maray. Na, asino aburangan nga ibagbagam, maray? Ni ka di kwarog? Uwan, maray. Ay, sorry. Naigalis mo tanti dilak. Nagalas mo tanday tangay birbir nga siyo kanya, kagawat ko anang. Ay, pasensya ka lako man kwarog. Naisuro takmatan iti birngas daken ka aburangan. Anya? Ay, mas popular nga min itan ti birngas ken ka ni kabadong aburangan nga may tinagan mo. Ni tatabadong ti mga birbir nga kanya iti kasta? Wan. Iso nga ita, kastamot ti awag daken ka ta na irwamdan. Ay, sana mabalin ti kasta. Sukatan dakit din iti buranga, inti gwapo anagan ka. Ay, burburak. Talaga ti darak iti tayo di at tatabadang. Kaya't ko nga ibartagan ti naramid na kanyak. Agpada kayo nga roden aken ni Marituyang. Pagkunan nyo matkagawat nga pada kamay kininana tuyang. Ngamen, imay mo nagbartok ditoy. Gaputa na sakit tinakam na iti birngas ken kuana ni kabadong. Anyamot nga itimbir nga skankwana ni tata ba daw? Manok ka na o kas kadaasaw. Bisa na bali ha. Tasawa namot ni nana tuyang. Masakay. Isuan na sakit tinagam ko ita, kagaway. Day takit din ti pagsaksakitan tinakam yaw. Nagbasit aba, nagibartekan yaw. Ay nainteng, uray si ka nga rod kat baboy ti awag dagiti dadumaken ka iti maliklikodam. Ha! Ay, makapaasar nga ron ti aramid na di apari badong. Di nalakit kitain dagiti mata na. Akasla mata ti aul. Kasano ngay amaikat ti kasta aberngas daken ka. No di mo matpadasan ti agpakutong. Nagawan lakit ang babaid na kanya kung day tatao. May sakpay mo't akapitan. Idinto ta isukit badong itlang. Na, Danto aldaw na hindi nag-iisa ang araw. Murag bartekak. Tabno mayawawan ko ti sakit tinagam kao. Ngam numausawan ak. Agsublimot lata ti sakit tinagam kawang kail. Na, anyat kahit mo asawan. Lawagan man ti panagsaw. Umay ko'y darom ni tata bataw ang kail. Ha! Makunamot abuling ti panang birngas na kanyak iti burangan. Ado ti mangkang kantyaw kanyak itagagayem kao. Ay, Kat katawan dak no makikita dak. ay, sige. Idaro mo ni pare badong ta, tulungan ka. Nagyaman na kang kail. Nasakit na talaga tinagam kao. Idaro mo. Tapno agnakam dayjay ataw. Para day talaang abanag, idarom na kiday ni Kwarab. Kit mabalin na kalatamot nga idarom no kayat na. Kanya, Tapno mo.
Anda itan, tinay paulaw ga pagalagadan, wanulintag. Mabali na may darom te si asino man. No, agsao ka iti dakas kontra iti padam a tao. Oh. Wala, ngam saan mo tadakas tinaramid ka? Na. Birngas lang, may. Agpapanpay no kasta. No nakarik namot iti sakit tinakam ni Kwarog. Apay kit din, adi nakaidarom ngay. Anya. Indaro mo matgayam ni Kaabadong kan ni Kapitan. Kasanaw, masuro na kitimbirngas na kanyak. Ay, husto, marwam ni Kaabadong. Masurunak mo't iti ibirbiringas na kanyak abaak. Win kagawad. Tapno sumardengan na mga ibirbirngas kanyak iti burangain. Buling tikas jay. Ay, sorry ako, Arog. Tauray siya kat na isurot anang ibalikas iti birngas daken ka. Pangasima, paray. Ibagam ka ni Kwarog tayo babawi na ti darom na kanyak. Diyak kaya ti may barangay, paray. Salbag. Kalpasan a binirngasan nak iti baboy. Agpakaasi ka kanyak. Tapno amam. Nasakit tinakam ko. Kapo iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Parinteng. Sikati mapan ka ni Kwarog. Mga no kayat na nga ibabawi ti darom na. No kasaritam. Diyak ibabawi ti darom ko kontrakan ka, tataba daw. Ngam Kwarog, kasya nakadiya, barog. Uyawan da. Napay. Burangan ti panagkit-kitam kanyak, Idarom ka talaga. Saan mo't ako, Kwarog? Ang aw kulaing dayjay. Ideton barangay hall ti pagsaritahan ta. Ay natulungan na kumaato yan. Indarom na kun ni Kwarog. Kalpasan, abirbirngasan nak iti manok ken asaw. Ay pakawanin na kun ato yang may lap. Aha, awan ti amok ang maitulong ken ka ti manok ken asaw. Ayun na yan. Diyak laing pagaraw pa may daromak para laing iti day tabanag. Ay na. Pumuntin na ya. Masapul nga adalem itan, asaan nga ang angaw, wano pagkakatawaan lang ti kastang aramid mau si kabadaw. Aminag abasol ko, Kwarog. Anya nga iti makunam Kwarog. Pagmultag iti 5,000 ang pisaos. May kadwa. Bayadan na ti aldaw ko ita, nagpasada ko maiti tricycle. Anya nga iti makunam at paribadong. Ay katuwanin na paray. Surotag aming, imbaga ni Kwarog. Tapno malpasan ti aming. Nasayat. Inton maminsan. Liklikam tag sao iti may sa abanag ang makapasakit tinakam ti padam at tao paribadong win. Awan paray. Tauray pa man kunam nga ang angaw mo lang ti isaw-sawang mo. Wano ti ibirbiringas mo iti padam at tao. No nasaktan. Idarom na ka Ken 100%. Talaga nga ireklamo na ka pare. Aya. Tapno ibagakan ka. Nasakit mo tinakam ka iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Agam gaputa mo asaan la asak ti binirngasam. Ingkarkararagaw. Makasarak ka. Iti mangited iti leksyon kan ka paray. Itangay. Anyang iti maalam. Ay paray. Pakawanin na kumaa. Ikarek, jak tunol ulitin tinaramid ka. Naamiris ko itan tibidot ko, paray. Nasayat mit. Napakawan kan paray. Isuan ni Kwarog ti rumbang at dumawatam iti pamakawan. Kwarog, pakawanan na kumamit din barog. Sige, pakawanan kayo tataba daw. Kat punasin yun tiburangan nga imbirngasyo kanyak. Ay, wait, Kwarog. Kitagyaman na ka. Ay natatabadong, saan atila ibirbirngas wano sasawam iti padam a tao. Tamabalin amay darong ka iti kastang aramid mo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika,
Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami, iting ko'y panagdangay.